米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。Kaimaran ko suan kawas lahjian ko kaulahan ningda ngayay lemak， 持守上主的话语，行出他所喜悦的良善。Saligagama bolong， 平安。Malatsay kita milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以提撒罗尼迦Sakalima at Sefang, 20 cecay, tangasa 21 atusir, suarsa. Hapinangan ami palita ko masa maamaanay at lemak. Kaimaran ko ngaayay at lemak. Liasan ko masa maamaanay at tatiihay at lemak. Saan? 要详细查验每一件事，持守那美善的，拒绝一切邪恶。帖撒罗尼迦前书5章21到22节。Saligagao, satu o tatiihay kuno kalan at lemak,在kasaan ji Paulo. Nika, kaimaran ita ko suar no kawas, amit lemak to matatulungay inafalutuan ningda ang ayay at lemak. Ta o jiputsay ko pitier ita i jingdaan。保罗并没有说属世的一切都是邪恶的，但我们应当要持守上帝的话语，行出合乎他心意的良善，这样的信仰才是有意义的。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao, pahapinangan isukako to mozalay alalan numiso。To sa katsaaw katefal i raraw ko urib ako. Oromasa to, sa puneran ako ko falujo, ami hakalong to na falujoan numiso, ami lemak to maamaan. Ta pakalahchig ako, to masa maamaan ang ayay a lemak. 上主啊，你必指示我正直的道路，使我的生命不至于陷入罪恶中。我要在凡事上谦卑顺服你的心意，好让我能够成就各样美善的事。Pakani i dalamanay angangan nutapang ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalemel nukawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。